Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Mayengani the president va ayisa emahlweni ku yevula xiyimbeleri Rhangani the producer. Hi ta tsundzuka leswaku eka siku ra vu-6 Nyenyenyana eka lembe ra 2023 Mayengani the president va endle nkandziyiso ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a va ri thwi naswona va yevula xiyimbeleri Rhangani the producer hi ku vula leswaku lava nga kusuhi na xiyimbeleri Rhangani the producer a va tsundzuxi ku va va ti akela yindlu ya tikamara timbirhi. Mhaka leyiwani yi fike yi ba bembele eka Gaza eka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swona a ho dya yona. Namuntlha hi siku ra 23 Nyenyenyana eka lembe ra 2023 hi voni xiyimbeleri tlhelo muhumelerisi Hlavu the Gupta a fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga posta xipandzamananga lexi a ha ku xi xavaka a tlhela a kombisa leswaku mali ya tikatara hi dya so. Kasi endzhaku ka sweswo hi voni Mayengani the president na vona va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va posta xipandzamananga xa Hlavu the Gupta ivi va n'wi hoyozela va kombisa leswaku ku xota 2 room. Hi ta tsundzuka leswaku Mayengani the president a va ha ku yevula Rhangani the producer hi timhaka ta yindlu ya tikamara timbirhi. Hi yo mhaka ndzi vula leswaku ingaku beef ya Mayengani the president na Rhangani the producer ya ha ya emahlweni. Kasi xin'wanyana nakambe lexi ndzi nga fika ndzi xi tekela enhlokweni loko Hlavu the Gupta ta va posti xipandzamananga xa yena a tlhela a vula marito ya leswaku mali ya tikatara hi dya so. Gagashi mfana wa power u vi a hlasela Sikiza Boys ku vula leswaku loko va tshuka va rhambiwile ku va va ya etigigini ku ya nyanyula ntshungu va koxa mali ya ku ringana 1.5 a tlhela a endla mafenya hi swona. Se ndzi vona ingaku Hlavu the Gupta eka xinepe lexi a xi vekeleke swi tlhela swi hlamula leswi swi nga tshama swi vuliwa hi Gagashi mfana wa power leswaku a hi mhaka leyi a yi ri na ntiyiso hi mhaka ya ku a ndzi voni leswaku loko ri ku vanhu lava va cinela mali ya ku ringana 1.5 loko va tshuka va rhambiwile a nga kota ku va a fikelela ku va a xava xipandzamananga xa ku xonga hi ndlela leyiwani. Se ndzi vona ingaku Hlavu the Gupta a lava ku basisa na yona mhaka leyi nga tshama yi vuriwa hi Gagashi mfana wa power. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.